Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kisi famous restoran ri acara tasawuf versi baca-baca yang memang dapat oleh Kulisar Ridwan channel. Mau mari pada kemana kina Pak Baraka oleh Allah Subhanahu wa taala nalah kadisi-disi ngajap-jap tentuna. Nah pada kemana kesiru untuk pemeri acara tasawuf versi baca-baca memang dapat oleh Kulisar Ridwan channel. Nah dek tuan lupa untuk sini suruh-suruhku yang mana pro subscribe Kulisar Ridwan channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih susun nasabah boleh ku support dan tentunya boleh ku komentar-komentar dan semuanya tanpa terkecuali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Memarai Kulisar Ridwan channel makin tambah jaya ke depannya dan lebih maju ke depannya. Nah dek tuan lupa buat pendatang baru ajak tuan lupa subscribe Kulisar Ridwan channel, bagi kami share atau like aplikasi yang Anda gunakan seperti Facebook, WA atau WhatsApp atau Instagram Anda untuk lebih jaya ke depannya Kulisar Ridwan channel 65. Nah dek tuan lupa untuk sesuatu ya lo berpartisipasi tentu nak Kulisar Ridwan channel ya lo pemalingi atau macam-macam hari Kulisar Ridwan channel tolong mentaji donatur Kulisar Ridwan channel 65 peduli. Jangan lupa kirimkan di nomor rekening yang kami gunakan atas nama Lilik Susanti di 48810101365653 jadi Pak Koli nomor rekening seserang yang pergunakan Kulisar Ridwan channel 65 atas nama Lilik Susanti Bank BRI di 48810101365653 jadi memuarai Pak Bereta sepak jamaah seser mak barakai oleh Allah Subhanahu wa taala nang kamanaki napal lebih dalek tak payment nang kamanaki pede mak berek Kulisar Ridwan channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi untuk seres-serku pasti mata jari tepat seser lori Allah Subhanahu wa taala nang kana jingkit telai baca-baca seserang nasabah boleh kutomi itu puangan nang katelai jaji nasabah idik to biasa tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Nah untuk maku keseserang kasih baca-baca lo laki ya naritu baca-baca ya memang nang kana laman sinna seserta memari pada kana Pak Baraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Janar itu baca-baca cenin rara nipi memarai mak baraka lori sinina to mak gunangi sesereng. Jadi tata carana sesereng cenin rara nipi pertama-tama tarik napas tak telu napa tahaya lerom tapane ro tapo sesereng nasabaya mak guna untuk urane si makun rei kurane pakai dito makun ro dito tata carana ro tarik napas tak telu napa purta tarik sesereng napa tahayal tapana purta hayal napa tabace makadai Bismillahirrahmanirrahim. Tapaku sabuk rinipi papojiku sabuk ripapojimu nyawaku na nyawamu motokmu museding ripapojinna ianu laman nisiati asemu munok rilinoe muancaji nipi mupu nipi watakaleku ianu muapo jiloria barakat la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi pak kali baca-bacana seserah maka bacana Bismillahirrahmanirrahim. Tapaku sabuk rinipi papojiku sabuk ripapojimu nyawaku na nyawamu motokmu museding ripapojinna ianu laman nisiati asemu munok rilinoe muancaji nipi mupu nipi watakaleku ianu muapo jiloria barakat la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi pak kali masuk surat baca-bacaan maka bacana Bismillahirrahmanirrahim. Tapaku sabuk rinipi papojiku sabuk ripapojimu nyawaku na nyawamu motokmu museding ripapojinna ianu laman nisiati asemu munok rilinoe muancaji nipi mupu nipi watakaleku ianu muapo jiloria barakat la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi baca-baca kedua seserang ya atau si baca-baca kedua ya natu pakutana lan roale. Jadi tata carana seserangnya naku napoleki telai sukara atau kama salah satu saat diparakin kina dita ya biasa tuh kata selesai lagi saat dipapada kuat dengaki
atau kemasa salah yang atau tanelan roale tata cara nasa serengi tanelan roale pertama tu daki merenungi tu data pakoro pada cetar napa setake telu pada cinyawata napa tabaca mak bismillahirrahmanirrahim tanah melok poga marutung api melok poga pede angin melok poga lenya wai melok poga meti oli melok poga sape nyawa melok poga lau urak melok poga petu darah melok poga takbe buku melok poga polo bulu-bulu melok poga meredu oh jantung atikku apoki sabak oleh Allah subhanahu wa ta'ala narek kode menamari gaga pagalaki alemu musalama lino letu akhirat barakat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Jadi pak koli bacaan seserang pakutan alan roale bismillahirrahmanirrahim tanah melok poga marutung api melok poga pede angin melok poga lenya wai melok poga meti oli melok poga sape nyawa melok poga lau urak melok poga petu darah melok poga takbe buku melok poga polo bulu-bulu melok poga meredu oh jantung atikku apoki sabak oleh Allah subhanahu wa ta'ala narek kode menamari gaga pagalaki alemu musalama lino letu akhirat barakat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Jadi pak koli baca-baca apa kutanalan roale sesurang maka dibaca sesurang bismillahirrahmanirrahim tanah melok poga marutung api melok poga pede angin melok poga lenya wai melok poga meti oli melok poga sape nyawa melok poga lau urak melok poga petu darah melok poga takbe buku melok poga polo bulu-bulu melok poga meredu oh jantung atikku apoki sabak oleh Allah subhanahu wa ta'ala narek kode menamari gaga pagalaki alemu musalama lino letu akhirat barakat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Jadi anak seserang baca-baca pakutan alan roale ya tosi ketiga seserang jana tu pak geruk papoji ya tosi tata cara na seserangnya tata napa setake telu seserang pertatare napatan kepala ka pertala napata sapur matro pata tapi sebelum tasapuru tabaca seserang makadai bismillahirrahmanirrahim Fatima muita tapaku muita tau mukojie mak di bola riwatak kaleku hai sebut nama cahaya lusuk nama poji mapoji cinnamu papojimu iya si mata sakda alusuk nama poji buat gerukeng barakat la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi pak kali baca-baca seserem maka dibacana bismillahirrahmanirrahim Fatima muita tapaku muita tau mupoji mak di bola riwatak kaleku hai sebut nama cahaya lusuk nama poji mapoji cinnamu papojimu iya si mata sakda alusuk nama poji buat gerukeng barakat la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi pak kali baca-baca seserem maka dibacana bismillahirrahmanirrahim Fatima muita tapaku muita tau mupoji mak di bola riwatak kaleku hai sebut nama cahaya lusuk nama poji mapoji cinnamu papojimu iya si mata sakda alusuk nama poji buat gerukeng barakat la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi pak kali baca-baca seserem maka dibacana bismillahirrahmanirrahim Fatima muita tapaku muita tau mupoji mak di bola riwatak kaleku hai sebut nama cahaya lusuk nama poji mapoji cinnamu papojimu iya si mata sakda alusuk nama poji buat gerukeng barakat la ilaha illallah Allahu akbar. Mamaren kemana kena pak barakat oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala dan kemana ki na jajingi telah pak disengah seserem memarki pada kan pak barakat oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala dan kemana ki nalam manang adis-disinga nah dek tua lupa sini seserem ki berpartisipasi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nadek tua lupa pura subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan milok dampak kamera sinina surut-surut kung kemana kemarin kalian aku lisari dan channel kung kada tanpa salah sesuran. Saya selaku admin minta maaf sebesar-besarnya dan tentunya buat semua-semuanya milok dampak pemerintah cepat aja lah cepat keme
capak gemet letu capak je tak ada tanpa salah seseorang ada penampak meraja nasabak to biasa mi tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Untuk pemalina baca-baca seseorang silahkan kirimkan di nomor rekening yang kami sudah siapkan ya di depan ya lewat situ saja seseorang memarek kepada berkat Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya boleh ku bicara seseorang ada penampak meraja saya selaku admin undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan terakhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.